okokuqala kuya ngokuthi mhlambe kwenzeke uthola udokotela ongaqondi naye ngamuthi ukuthi intoni. Omunye bapholo basinebhave lidelete yonke into emzimbeni kumuntu. Is either weqisa yiloko engikushoyo ukuthi ngisebenzele ekhaya angisebenzele emqashweni okokuqala lokho. Okwesibili umuntu ofuna mina ungithola ekhaya angihlangani nomuntu eThekwini angihlangani nomuntu kuthiwa uThoma Temple mapholo. Njalo mina mangivalwa iphasika nombane esegodukwe ekhaya ngiba nensebenzo yokuphakamisa abantu abayaziyo abantu ukuthi isebenze iwazi isebenze ngisho njalo nje isimo wena ukuthi kuqhubeke ekhaya nawe uyalalele ungayiqeda ushintshe uzokwazi ukuqhubeka ikhaya lapho ngamamna uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahlupheki wona wesondela enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu. Sanibonani ningizima Afrika, omdala omncane, omhlophe nomnyama, isidudla nesilenda. I-channel ngeyakho, isikhondla khondla umabona kude wakho siyaviva TV1. Namhlanje sanjelwe ke inkunzi malanga. Baye bethi abanye abantu bethu baba kazinto ziyenzeka ngoba zenzeka nakimi. Emva kokuhamba indawo eziningi kungenzeki lutho kodwa ngafika kwamhlongo kwenzeka imanga. Dokotela omkhulu asibonge sinconcoze. Kade sakugcina sekwamukela kaSiyaviva TV1 siphinde sikuphi ithuba ubingelela abantu emakhaya. Ngicela ukubingelela nje abantu mapholo bakubonke ngesibingelele sithi emakhosini Thokozani Camakwe siqonda ukuthi nje sibingelela bonke abantu abaneziphiwe ezahlukahlukene sizobingelelana ngelasi isiphiwo nalo ngasiqonda isiphiwo sithi namhlanje akukho ngekukuzwe la uzohamba noma uzokhoduka noma uzokhuleka izinto soyibona ukuthi kahle kahle umuntu onabantu abadala umuntu njani qonda ukuthi ngiyabingelela nje mapholo bakubona bonke emakholweni ngifuna ukuthi amen kubona bonke mapholo abantu ngiyabingelela. Ake sikhulume ngomehluko esingawuthola ekhaya lapho khona ekunesangoma khona kuphinde kube futhi khona nenkosana. Impepho iyahlukana noma iyahlangana. Ake sithi lo onjengenkosana uyena futhi umngoma aphinde futhi abe inkosana lapha ekhaya. Impepho yasesigodlweni sakhe uyishisa endlini enkulu la ithethwa khona amadlozi aphinde futhi ayithi ahamba ayoshisa esigodlweni sakhe. Mhlawumbe umbuzo wami kuzube muhle ukhonya nhlangothi zombili na. Ake sikubeke kanje pholoba kukhona into yedlozi ngamanye amazwi into yomuntu onabantu abadala amapholo bethwasile kuba khona indawo ekuthiwa isigodlo mapholoba la athetha khona izinto zamadlozi zakhe kodwa kubuye kube khona iphathi edingayo ukuthi kube khona impepho yasekhaya mapholoba ngamanye amazwi behlatshiwe akushiswe yasesigodlweni mekuthi isithebe somndeni kodwa makuyisithebe sasemakhosini kwenziwa emakhosini kodwa makuyisithebe somndeni kwenziwa endlini yampepho bathi abanye yindle engasenhla. Ube nesiphiwo uyinkosana akukho xabanayo mapholoba ngenxa ukuthi ungakwazi kuba inkosana ngala makuza ngasemndenini ungakwazi ukuthi esigodlweni futhi uphinde uyigcina into akusikona uma unabantu abadala noma unedlozi so umuntu olahliwe noma so umuntu ofsatshwa mapholoba uyakwazi nje ukoperate kulezi indawo zombili ukwazi ukuphila kuzona lezi indawo mapholoba. Angibuze lento dokotela. Yini yenza ukuthi umuntu ungasebenzi kumuntu? Into eyenza ukuthi umuntu ungasebenzi mapholoba okokuqala kuya ngokuthi mhlambe kwenzeke uthola udokotela ongaqondi naye ngamuthi ukuthi intoni. Omunye umuntu wesibili uyavalwa mapholoba umuthi emzimbeni. Mozothola amaqili nje azokwelapha ngempela azokuthakatha ngempela aqala ukuthakathe ngomuthi mapholoba akuvale ngqi ukuthi uma kwenzeka ufuna ukuqaqwa ngomuthi akungenzeki. Ilese kufanele khona ke mapholoba kufanele uqale emanzini mapholoba olwandle uqala uyodiliza zonke lezi zinto mapholoba seqala phansi kube khona into umuthi ezokwenzeka mapholoba emzimbeni wakho nanemithi ke sifaka mapholoba iyakwenza okwesithathu ukuthi kugcine kungasebenzi imuthi ngenxa yokuthi lo muthi osemzimbeni uwona powerful okwazi ukudla eminye imithi nangendlela yokuphakamisa kwabantu mapholoba. Iningi labantu elengababukeli bakaSiyaviva TV1 bangithethisa esigabeni sokuthi siye sixoxe isikhathi eside izinombolo nelocation kadokotela abasuke bemfuna uthola ukuthi sekushoko idatha seliphelile. Mhlawumbe ukusikhumbuza nje ukuphi nendawo utholakala kuziphi inamba. Mawukhuluma ngoDr Mhlongo utholakala endaweni yaseMgababa khona leThekwini abanye bathi Durban North eGoli eThekwini eMgababa eKZN. Istop sasekhaya kaMthathelwe esitolo mawehla kaMthathelwa ubudla
kamhlongeza ngomeni wonke umuntu oyazi mapholo kuseyona leyo number le engentsha ngoba lezi ezinye indala bayithatha mapholo kodwa nayi inamba esebenzayo ithi 069 027 3014 069 027 3014 ngisalaphela le ngangilaphela khona amapholo engasikhona efletini engasikhona econtainer engasikhona emqashweni ngilaphela ekhaya nje lengizalwa khona amapholo akekho umuntu engizomsebenza athi uyabuya umuntu kuthiwa kade sihambile umuntu ade qashile cha makwenzeka sixoxisene ukuthi ngosuku lokuthi ubobuya ngempela ngoba uzongithola la ongishiye khona amapholo bathini mabethi babona indoda bethi lo unohlanga olagcatshwa emthondweni umuntu embuke nje kanje ethi hayi lo wagcatshwa umthondo lo ngiyambona yini le suke isholo lapho basuke besholo noma besho njalo yini le abasuke beyibona ungeqiwa isketi noma ukuthandwa abantu besifazane yini le ehlotshaniswa ukuthandwa abantu besifazane mapholoba angithi thina sineyinhlanga ezahlukahlukene mapholoba khona uhlanga esilishaya la kodwa manje limbi ngento eyodwa mapholoba yabona ekuthenini ugcina umuntu edlala ngeingane zabantu omunye agcine engenalo uthando iyona ke lento engiyitsabelayo ukuthi engathi ngalishaya umuntu oyiqondayo ukuthi ufunani mapholoba ngenxa ukuthi monke washaya lo hlanga akekho umuntu osifazana ongamthola uhamba ngezimoto ezinkulu uyamthola uhamba ngezimoto ezincane uyamthola uthisha unesi ubani uyamthola mapholoba agcine kondla naye ngicela ungakhuluma into eziningi mapholoba ngicela ukuyibamba lapho kodwa nje lo hlanga lukhona mapholoba liyaphila liyabasiza abanye abantu ngoba uthi ucela ukuyibamba lapho bengisazobuza ukuthi ngoba indawo esensitive kangaka lena niye nenze kanjani kodwa ngiyafuna ukuthi sikhulume namhlanje ngomuntu ongaphumeleli osekuzame konke kamhlongo sinani engalekelela umuntu azibone lo muntu afisa ukuba uyena kamhlongo 1 mapholoba sinebhave lidelete yonke into emzimbeni ngomuntu is either weqiswa is either wabelethiswa is either waxhawuliswa kwangena umuthi kuwena ukuthi angenzeki lutho kuwena thina sinebhave lidiliza yonke lonto before ibhavuke kuba ukuthi khona esikwenzayo okulekelela wena impilo yakho kodwa nje mapholoba siyakwazi ukuskena yonke into emzimbeni silahle sidelete kuyimask kwazi ukufaka izinto eziright mapholoba ngoba abantu abaningi bathi imithi ayisebenzi ngenxa kade babehamba inyanga bethatha imithi ehlukahlukene eseyiblocker le mithi eright ke kufanele ngabayithola emzimbeni wabo ngafana ngabayithola enyameni yabo mapholoba kunjalo nje iqinisele imsula lokho mapholoba uhluke kanjani noma uhluke ngani kubantu abadlala ngabantu bethi balapha kodwa bona bebe bedlala ngabantu one mapholoba into yokuqala nje ngihluke ngayo yiloko engikushoyo ukuthi ngisebenzele ekhaya angisebenzele emqashweni okokuqala lokho okwesibili umuntu ofuna mina ngithola ekhaya angihlangani nomuntu eThekwini angihlangani nomuntu kuthiwa siyohlangana emakethe cha ngisebenzele endaweni enjalo mina umuntu ofuna mina usuka le khona eze ekhaya mapholoba okulula ukuthi noma umuntu eseshaya endleleni kukhona ngakuboni kahle azi ukuthi uzobuye lapha okokuqala lokho okwesibili ngisebenza ngeqiniso pholoba into mengeke ngikwazi ukusiza ngayo ngiyakutshela ukuthi ngeke ngikwazi ukusiza ngayo kulala ubuthongo ngempela kodwa mengishilo ngathi lento ngiyayazi lento ngiyayenza futhi ubokhulule kulala ubuthongo futhi ngizoyenza ngempela iqiniso lemsulwa lelo izinto ezintathu ezizinhlelo zasesigodlweni kusuka manje kuyaphambili ngoba abanye benu banamasizini ukuthi kule game akakulapha ukuthi ngokunikezwa iziko lakhe noma hayi kule game usuke focus kakhulu ezintweni ezukuthi ukusinikeza nje usabele leyo ndlela ukuze sisondele thina sinalezo zimo kunjengamanje mapholoba into engime nayo yokusiza abantu okuphakamisa abantu okwelapha abantu okuzothi ngephasika mapholoba nje obuwazi ukuthi nginebandla ngiyakhonzisa senza izinto zahle okuzothi ngephasika ngesonto njalo makukhululwa iphasika kumina abanye babizwa ngokuthi amathempeli mapholoba njalo mina makuvalwa iphasika nombane esegoduke ekhaya ngiba nensebenzo yokuphakamisa abantu abayaziyo abantu ukuthi insebenzo yewashi insebenzo yefoni insebenzo yering abayaziyo abantu neprice yakho ukuthi u30,000 rand kodwa ngalolo langa lokuvala iphasika iba u15,000 rand mapholoba ngifuna ukumemezela kumuntu owasala ngesenyanga edlulile wasala ngonyaka odlulile ngenxa yabantu ukuthi kulokhu sengakwazi nawe ukuthi ube ingxenye sithi sikhipha iphasika nje mase selikhipha nawe ngiyakuthembisa uJune uzoshaya kubonakala ukuthi ubhekephi ngiyakuthembisa uJune uzoshaya kwazika ukuthi kubheke ngakephi mapholoba iningi labantu liye lithi maseshila umkhulu sifuna ukubhalisa zini inombolo esibhalisa kuzo inamba mapholoba ekubhalisa kona ile 069 027 30 14 069 027 3014 iyona namba mapholoba ekubhaliswa kuyona bakubambe lokho mapholoba ukuthi awufiki njengomuntu engene esontweni ukuthi ofika ngalolu langa ngoba khona imfanele esifunayo one sifuna isithombe sakho two sifuna amagama akho nelokhuzana amagama akho nesibongo sakho kwenzela ukuthi besihlanganisa phela wena ungakafiki kuba ukuthi ufika sozothatha impahla yakho kodwa khona esesikwenzile angithi dedala lokho kileyo ukuthi amawasha sisawadinga ukuthi ufike nawo amawasha wafika kamhlongo wena ayikho into ofika nayo ngaphandle kwemali ngaphandle kwesithombe sakho
ngaphandle kwalezinto esizokutshela zona kodwa nje iwash awusafiki nalo ulithola kamhlongo so lesikhathi sithatha iwash lakho nesithombe sakho sisuke sihlanganisa amadlozi ngoba ungakhohlwa izinto zakamhlongo zihlangana kakhulu namadlozi akubona otilosha kuyona imkhovu akubona uMantini akuzona inyoka kodwa into yani yedlozi. Umyalezo wakho okugcina kumuntu othi nami ngiyosukuma ngephasika ngiyobe ngikwamhlongo mina ngifuna ukuqala nje kusakhonzwa ngibe khona kube khona uthi hayi ngeke vele ngiye ekukhonzeni ngoba akasibizelanga khona ukuthi uthema kusombuluka uqede kuphethwa ukukhonza na kanjani siyadingeka. Imapha amazwi ongathi washiya naye azomenza ukuthi abone ukuthi mayisale kuleli thubu yobegange kakho. Umyalezo pholo benginawo ukuthi wena obone le video akusiyona yamalume wakho akusiyona yaanti wakho akusiyona yadadewenu akusiyona yabantu kodwa iqonde kuwena le video. Into ekufanele uyenze yona thatha le number le mase uyafona umesana ubhuke kuphela ngoba abanye abantu balinyazwa abanye abantu mapholoba umuntu abona into ahambe etshela abantu ukuthi nami ngiyayifuna bamesana bamqeda amandla kuthiwa inyanga zamaqola inyanga kulunga ilutho usegama ukulimaza wena ke emphefumulweni ngasikhathi ungasezi yena useyagijima eceleni usezoza sizakala ubone ngoba izinto seyiqhuma ngiqonda ukuthi wena makukhona into enjengale ekhuluma into ukuphila kwakho utsukuma uthatha istep sokuthi uhambe phambili lalela into yahlula dadewenu yahlula omkhulu wakhe yahlula okhokho bakho bafa behlupheka wena shintsha isimo ibile generation ezoshintsha isimo kungabi ukuthi oma wakho bahambe emhlabeni behlupheka ekhaya nganje xakekiwe wena ibile generation ezoshintsha isimo ukuthi khanjwe ngeemoto uyeke kwayiwena ukuleke uthunywa abanye abafana ama-ice shintsha isimo ekhaya ngisho njalo nje check shintsha isimo wena kungabi ukuthi inhlupheko esekhaya nawe uyozulala ethuneni ungayiqedanga qeda inhlupheko wena ushintshe khona uzokwazi ukuhlonipheka ikhaya lakho nawe libizwe ngamagama amnandi. Njoba nomkhulu Fuza Mfulele ithuba kodwa ngifisa ukubonga kuwena kuphela ngifisa ukubonga nakumakhasimende akho athi mawenzele kahle bese khumbula ukuthi uMapholoba naye uyafanelwe ukubongwa ngoba mhlambe ngaba akakwazanga ukuba ukazi wavela ku Siyaviva TV1 kunento engifuna ukudlula kuyona mamntuli lapho ngiyakubonga kakhulu uye washo wathi umhlongo